Кыргызстан Ислам университетинин ректору Абдышкыр Нарматов келип, Москвадагы кыргыздарга баян жасамакчы. Ошол Абдышкыр Нарматовду азыр күтүп атабыз. Ушунча эл чыдамсыздык менен тынчсызданып, сапка тургандай тынч өздөрүн жакшы алып күтүп отурат. Аябай күтүп. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Taqdiribizga uşul күндөр жараткан Аллах Таалага чексиз мактоолор, пайгамбарыбызга дуа саламдардан кийин, урматтуу мекендештерим, урматтуу бир туугандарым, барыңыздарга Аллах Тааланын тынчтыгын, берекесин, рахматын каалап саламдашам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Андан кийин урматтуу мекендештер, сөзүмдүн башында барыңыздарга 1436 хижрат İslam жыл санагы менен жаңы жылыңыздар менен куттуктап, жараткан Аллах Табарак ва Тааладан силерге кааларым жаңы жылдагы бир белек. Бул силер үчүн күн менен айды белек кылбаймын. Күн менен айда кези келген кезде батып жоголот. Ошондой эле кар менен шамды белек кылбаймын. Алар ээлип жок боло турган нерсе. Гүлдү белек кылсам алда соолуп кала турган нерсе. Sözümün başında 1436 hicri жылында sizlerge 3 sözdü belek kılamın. Uşul 3 söz menen daim bekem жүрүүгө Allah Taala barыбызды nasip etsin. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Akbar. Sulayman Peygamber özünün askerleri menen, celdetleri menen, üstünde kanatlılar, janında bardıq janavarlar askerleri menen ötüp baratsa, jönökөй bir dıykan qarap, o Davud'un balası Sulayman'ın mülkün qarap. Qanday bayıp ketiptir, üstünde kanatlılar, janında janavarlar, askerler koştop жүрөт деген кезде Sulayman aleyhisselam jana dıykanга qarap aytat, Davud'un balasının baylığına, biylигине aldanbagın. Bul bari kala turgan nerse, tarazıga koyula turgan nerse, bir insanın aytkan tasbisi Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Akbar deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde kelimeten hafifeten ala lisan, sakileten fil mizan, ve habibeten ila rahman, Subhanallah ve bihamdihi, Subhanallahil azim deydi. İki söz, Subhanallah ve bihamdihi, iki söz tilge jеңил, tarazıda oğur. Jaratkan Allah'a en süyüklü söz Subhanallah ve bihamdihi Subhanallahil azim. Subhanallah ve bihamdihi Subhanallahil azim. Bu iki söz tilge jеңил eken. Allah'a en süyüklü eken. Kıyamatta tarazında en oğur bola turgan kelime eken. Uşul kelime menen tiliңерди öldürüp жүрүүdү Allah nasip etsin. Hurmatlı Müslüman bir tuğanlarım. Жаңы жылda 1436 yıl. Sizlerge özüm üçün, jana siler üçün Allah Taala'dan suranarım, Allah'ım bizden 3 nerseni alыс kılsın. Fakirlik, muhtajlığımız bir gana Allah'a olsun. Alakayın jayıp tilensek Allah Taala'dan tileneli. Vadıyık, jana tar jaşoodan Kuday saktasın, kaygı kapadan Kudayın barımızды saktasın. Allah Taala bizden barımızga 3 nerseni saktasın. Den soğuluğumuzdu, üy bülöğümüzdü, jana en negizgisi Allah imanımızdı, dinimizdi saktasın. Allah Taala barımızdı 3 nerse menen baktılуу kılsın. Kenen rızkı versin. Adalı rızkı verip, adalı rızkımıza bereke versin. Allah'ım bergen nimatına şükür kılуу nasip etsin. Jana barımızga uzun ömür versin. Uzun ömürde Allah Taala razı bolo turgan amaldardı kılıp ötүүnü nasip etsin. Jaratkan Allah Taala barımızdı 3 nerseden saktasın. Dozok otundan saktasın. Allah'ım kör olmaganlardan közüdön, jaman adamlardan aylasıdan barımızı Kudayım saktasın. Cenab-ı Allah Teala barımızga Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde وَمَنْ اُعْتِيَ لِسَانًا ذَاكِرًا وَقَلْبًا شَاكِرًا وَبَدَنًا عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرًا وَزَوْجًا أَوْ زَوْجَةً تُعِينُ عَلَى أَمْرِ دِينِهِ وَدُنْيَاهِ فَقَدْ اُعْتِيَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Kimge Allah Teala zikir kılgan til verse, şükür kılgan yürek verse, sabır kılıuçu dene vergen bolsa, dünya işinde, ahiret işinde jar bolo turgan, jölök bolo turgan, jardamcı bolgon
ömür joldoş berilgen bolsa, al adamga Allah Taala iki dünya baktılılığını beriptir deydi. Allah'ın barımızga özünü zikir kılgan til, şükür kılgan jürek, sabır kılgan dene, ahiret bul dünya işinde barımızды düşüngön, ibadatta jana dünya işinde jardam bergen barımızga Allah jar nasip etsin. Hurmatlı Müslüman bir tuğanlar, bugün ben öte özgöçe baktılılığım. Baktılılığım özümdün mekendeşlerim, yüzlerinden iman nuru kelgen, Huday yolunda cihat kılıp yürgen insanlar. Cihat degen sözdü ben sizlerge, hurmatlı Müslüman bir tuğan, terengmen düşündürmesinden burada oylon boğulay. Oy jügürttüler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabalar menen oturdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin canından bir kelimeti gelişken, figuraları kelişken, özü sergek, hareketçen bir jigit ötüp barajattı. Sizlerdey bolgon, küçükö tolgon, sergek jigit ötüp baratkan kezde, sahabalar karap durup, janagı jigittin kiyimi de taza, den soğluğu da çın, kelbeti de kelişken, sahabalar karap durup Peygamber'e mınday dedi. Uşul barajatkan jigit, Huday yolunda cihat kılsa jakşı bolmok dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabalardın tüşünügün oңdop Peygamber mınday dedi. Sizler körgön ötüp barajatkan jigit, oşol kelbeti kelişken, sergek barajatkan jigit, eger uyda oturgan kiçinekey baldarımды bagayın dep jürse, al Huday yolunda dedi. Bötön jerge elge kelip, oşo uyda bala çakamды bagayın, tamsalayın, başka kılayın dep jürgen sizler, Allah'ın yolunda jürgen jigit bersiңер. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem janagı jigitти karap, eger bul jerde ötüp baratkan jigit uyda oturgan karıgan atası menen enesin bagan dep jürse, bul jigit Hudaydın yolunda deydi. Sizler de bul jerde köpüңөр ayındagı uydagı karıgan ata eneňerdi bagayın dep uşul jerde jürösүңөр. Sizler Hudaydın yolunda cihatta jürgen jigitlersiňer. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizler körgön jigit eger özünün namusun saktayın, tilemçilik kılbayın, Allah meni aziz kılıp, sıylуу kılıp jaratkan, çiketten bolgon özüm okşagan bendeden bir nerse tilebey, özüm namusumdu saktayın dep çeke teri menen emgek kılıp jürse, al Huday yolunda deydi. Sizlerin araňarda oşo üýlenböstön, jata enesik emes, özünü kelечек turmuşumdu oňdoyun, jakşyrak tamsalayın, özüme jaraşkan bir jar alayın dep jürgön jigitler bular bari Hudaydın yolunda. Andan keyin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eger sizler körgön jigit el körsün, koca körsün kılıp maktanıp, başkalardı şıldıngdap, özünün janagında kiyimi menen başkası menen maktanıp jürse, al şaytanın yolunda deydi. Hudayım şaytanın yolundan barıldı saktasın. Ova bugün men sizler menen urmatly Müslüman bir tuğandarım, negizgi toktolo turgan kebir temalarımız, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim bardığımız adam atanın baldarımız. Atasıga okşogan hiç kaçan özüne zulüm kılbaydı. Kana atabızga okşogan insanlar bolsa, ataga okşogan bul namus uyat emes. Adam atabız beyişte Allah Taala tıyıp salgan nerseni jep koydu. Sen de men de hiç kaçan bir günde perişte bolup körgön emesmiz. Perişteler Hudaydın buyruğunu atkarat. Allah Taala tıyıl degen nerseden tıyılat. Alardın nafsı yok. Alar bir gana Hudaydın buyruğunu atkara turgan nerse. Biz hiç bir gün perişte bolup körgön jokpuz. Biz adam atanın baldары, çiki süt emgenmiz, ham süt emgen, bendeler barımızda katağız var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kul ibn adam hatta'un ve hayrul hatta'ine tawwabun. Bardık adam balası kata kılıuçu, kata kılganların en jakşысы katasın moynuna alıp tövbe kılganlar deydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisinde at-taibu minez-zembi kemen la zenbelah. Günahdan tövbe kılgan adam hiç bir günahsız yok adam siyahtı deydi. Hurmatly Müslüman bir tuğan, bardığımızın katağız var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir suyuncu hadisin sizlerge aytmakçımın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün bir hadisinde mınday deydi. وَالَّذ۪ي نَفْسِ بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللّٰهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللّٰهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ. Hadistin manesini oku için bir Peygamber'e salavat. Peygamber mınday deydi. Eğer sizler günah kılıp ağanыңarda Allah Taala sizlerdi çok kılıp başka bir kavimde gelmek, al kavim günah kılıp
Allah Teala'dan keçirim sorap istiğfar aytmak, Allah alardın günahını keçirmekti. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, bendenin adam balasının sıfatı biz kata kıladık emmiz. Bağrımızda günahımız var, adaşkandığımız var, müdürülgen keyde tuyağımız müdürül jığılabız, tuğra joldan adaşabız. Biroq Allah'ın rahmatından hiç kaçan ümit üzbeybiz. Yaratkan Allah Tebaraka ve Teala kerimetli Kur'an-ı Kerim'inde Zumar suresinin 53. ayetinde Ya ibadi kul ya ibadiyellezine asrafu ala enfusihim la taqnatu min rahmetillah innallaha yaghfiru zunuba cemi'a innehu huvel gafurur rahim. O ömürler israf menen ötközgön bendiler. Tuğra emes joldarda жүрген bendiler. Allah'ın rahmatinden hiç ümitini üzbegüler. Allah bardı günahlarını keçirer. Sebep Allah al keçirimdi jana meyirimdi zat. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in canına sizler siyahtı bir jigit geldi. Jigit gelgen kezde al, dardın aytıp geldi. İçinde tınçın algan bir dardı var ile. Gelip Peygamber gamınday dedi, Ya Resulallah, inni usubti imra'aten fi aqsal Medine ve aleştuh. O Allah'ın elçisi, men Madina şahrının bir çetinde, balkim sen de Moskva'nın bir çetinde, bendeden yaşınıp Allah'a körsetip, Peygamber'e kelgen jigit Madina'nın bir çetinde bir ayal menen bolup kaldım. Aleştuha. Aga bu her türlü ilaç jasadım. Biroq erkek menin ayallar arasındagı jınыстык işti kılgan jokmun. Andan başka bardığın jasadım deydi. Kumarımды kandırdım. Jınыстык işti kılgan jokmun. Andan başka barın jasadım deydi. Ha ana. Mına men senin aldığına keldim ya Resulallah. Adaştım. Kumarımды karmay algan jokmun. Jaman iş kılıp koydum. Canına geldim. Fakli bir meşit. Emine kalasan hüküm kıl. Kanti meni günahdan tazalaysın dep günahından tınç alıp Peygamber'e geldi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu jigittin sözüge köngül burgan jok. Ukkusu gelgen jok. Musulmanın balası kumarını aldırıp şahvatın tiyalbastan çoçun ayal menen bir iş kılıp koydu. Bir gana jınыстыk iş kılgan jok. Andan başka barıp neseni jasadım dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ukkusu kelbegen kezde ümit ölüp günahdan tazalanayın degen jigit Peygamberin canından sumsayıp alыстap barattı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem canında bir sahaban aytты, "Çurka, aytıp gel bu jigitти" dedi. Ne üçün? Sebep Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu jigitke cevap verilek kezde Peygamber cevap bergen jok. 7. asmandan Cebrail aleyhisselam kerimetli Kur'an'dan bir ayet alıp geldi. وَاَقِمُ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ. Jigitти alıp gelgen kezde bu ayetni Peygamber oku berdi. وَاقِمُ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ. Namazında oku, gündüzün iki tarafında. Peşin namazın, asır namazın, gündüzde iki tarafta. Peşin, can asır namazı. وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ. Keçeki namazda oku, keçki namazı. Şam kuttan cana bandat namazını. İnnel hasenat, elbette жақсы soğuk işler, yüzhibne seyyiat, günahlarını joyup jok kılat dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayette okuyan kezde janağı jigit suyunup, bu ayet janağı Madina'nın bir çetinde günah kılgan jigitke düştü. Kaygırma, adaşkan bolsun, adamlık sıfatın karma, bir günah kılgan bolsun, namaz 5 vakit namazını oku, 5 vakit namaz günahlarını joyup jok kılat dedi. Sahabalardan birisi durup, Ya Resulallah, bu ayet usul jigitke taandık mı dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet bu jigitke düştü. Biroq bu ayetin hükmü bardır ümmetime dedi. Oşondan hurmatlı Müslüman bir turgan, bu ayetten maksat mes okudan maksat günah kıldılar dep günahga çakırып emes. Men sizlerden meni de günah Allah keçirer eken degen ümitsizge düşpegin. Allah'ın rahmatidan ümitsiz, imansız gana adam Allah'dan ümitini üzür. İmanlı adam daim ümit kılar. Yaratkan Allah Teala o ömrün israf menen ötközgön bendeler Allah'ın rahmatinden ümitini üzbegüler. Allah bardı günahlarını keçiretdi. Kimde kim Huday Teala meni keçirep eken dep ümitin üstü. Tövbe kılmasa, istiğfar aytmasa İbn Abbas radıyallahu ta'ala anhunday deyip uşul ayakka iman keltiriptir deydi. Bu ayakka işenbeptir deydi. Bu ayakka işengen bardığımızın günahımız var. Günahlardan ümitiniz üzbösten jaratkandan jalbarıp tövbe kılıp keçirim suraglar. Hurmatlı Müslüman bir tuğandarım, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çoğun bir cihattan kebir sahabalardı jogotup dinsizler menen salgılaşуудан kaytıp gele жатты Madinaga.
келе жатқан кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің жанындағы сахабаларға қарап мындай деді: сілер кичинекей жихадтан чоң жихадқа қайтып келе жатасыңар деді. Сахабалар түшінбестен: о Алланың елшісі, қандай? Жана біз дұшмандар менен салғылаштық, арабызда кейбірлер шахид болып кетті, үйге бала чақабыздың астына келе жатқан кезде сіз чоң жихадқа қайттық дедіңіз, мұны қандай түшінсек болады деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: жихадул акбар, ең чоң жихад нафсың менен жихад кылуу деді. Инсандын ең чоң жихады өзүңдүн нафсыңды жеңүү. Нафсыны жеңе албаган адам тамекинен жеңилбесең, тамекиге кул болуп тамекинен кутула албасаң, насбайга кул болуп насбайдан кутула албасаң, атың өчкүр арака, пивого, виного, башкага кул болуп калган болсоң, кечки клубтарга кул болуп калган болсоң, казинолорго кул болуп калган болсоң, сен башка эч бир нерсени жеңе албайсың. Кумурсканы да жеңе албайсың. Биринчи нафсыңды жеңүү. Ошондон урматтуу мусулман бир туугандарым, мен Кыргызстанда көп сиздердей жаштар менен башкалар менен жолуккан кезде бүгүн кээ-бирлер азгырылып Сирия маселесин башканы айтты да. Мен Кыргызда ачуучундук, бул ачуулугу мен айтуудан тоспойт. Бирок дос күйдүрүп айтат, душман сүйдүрүп айтат дейт. Мен каттып айткан кезде кээде айтам: Сирияда сага бышырып коюппу. Сен биринчи үй бүлөңдө, үй бүлө бул коомдун бир бөлүкчөсү. Үй бүлө общество, коомчулуктун бир кирпичи. Ошол кирпич бекем болсо, бардык имарат бекем болот. Bir үй бүлөнүн бекемдиги коомдун бекемдиги. Bir үй бүлөнүн имандуулугу коомдун имандуулугу. Bir үй бүлөнүн бактылуулугу коомдун бактылуулугу. Ошондон эң биринчи эмени биз үйүбүздөн баштайлы. Өзүбүз бала чакабызга намаз, иман тарбиясын бере албасак, эже карындаштарыбызга исламча, мусулманча кийиндире албасак, ата-энебизди сыйлай албасак, адал менен балдарыбызды бага албасак, кайдагы жихад жолунда сүйлөйбүз? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жанында сахабалардан бирөөсү келди. Элестетиң. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү тирүү. Пайгамбардын жанына келип: "Убайюка алал хижра вал жихад фи сабилилlah мак." O Allah'ın elçisi, size bayat kılan, kolunuzu verin, ant içem, söz verem, siz menen hicrat kılan, siz menen cihat kılan dedi. Kim? Peygamber menen zamandaş bir jigit. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem janagı jigitke karap mınday dedi: "Ahayyul valida, senin atayın tiriyor mu?" dedi. Belki lahuma. Belki atayın ekosten tirik dedi. Anda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Fa fihima fajahid." Barıp ata-enеңнің kızmatın kılıp cihat kıl dedi. Senin cihatın ata-enеңнің aslında dedi. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, bugün ata-eneni ilatı. Ata-eneni haber almasdan kaysı başka jakta cihat yönünde söyleyimiz. Sahabalardan başka bir öz geldi. O Allah'ın elçisi, Allah Teala'dan soğuk ümit kılan, Jaratkanın soğuğuna beyişle jetkim keledi. Ne üçün? Men siz menen cihatka çıksam dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın soğuğunu ümit kılasın bu. Ahirette beyiş ümit kılasın bu. O var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem siz menen cihatka çıkıp beyişke barayım desem menin apam uyda iylap kaldı inem dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kayıt uyuңa enеңdi kanda iylapkan bolsan kayıtı barıp oşu enеңdin razılığını algın küldürgün oşu enеңdin tamanın aslında beyiş dedi. Hurmatlı Müslüman bir tuğandarım, en jogorgu cihat bugünkü günde bizdin үй бүлөдө ата-энеге болгон жихад. Ата-энебиздин кызматын кылуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабалардан бирөөсү келип менин сый урматыма, менин жакшы кеңешиме, менин сүйүүмө эң татыктуу ким? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям энең, андан кийин атаң дейт. Бүгүн кээ бирлер атасы менен энесинен кабар албастан, айына бир жолу телефон чалып койбостон, кейде ошо ата-эненин бир муктаждыгын камсыз кылбастан каяктагы Сирия жөнүндө сүйлөйт. Урматтуу мусулман бир тууган, кереметтүү Кур'ан-ы Керим Бакара сүрөсүнүн акыркы аяттарында Аллах табарак ва таала Кур'анда мындай дейт: "Ла юкаллифуллаху нафсан илля вус'аха." Ла юкаллифуллаху нафсан илля вус'аха. Аллах бир нафстан, бир жандан кудурети келбеген нерсени Аллах талап кылбайт. Бүгүн мисалы мен болоюн, же бул жердеги имамдар силерге кумардын кесепети жөнүндө, арактын арамдыгы жөнүндө башкаларды айтпасак,
Kıyamet gününde Allah Teala bizden soraydı. Emne üçün bulardı kumardan tıymadın, araktan tıymadın. Bunu biz aytılgan mümkünçülüğümüz var. Biroq hiç bir imam, hiç bir mufti arak satkan dükkandарды barıp talkalay albaydı. Biro'nun arak satkanını tıyıp koy albaydı. Je biro'nun içip yatkan arağın sındırıp sal albaydı. Men de anı jasay albaydı. Biroq kıyamatta Allah Teala menden oğam şükür emne üçün bu arak dükkanını japmadın, emne üçün biro'nun arak butulkasını sındırmadın dep menden sorabaydı. Menden soray turgan nerse, benim moynumdan, kolumdan kelgen nerse, arak içmegile. Arak aram, arak adamды akıldan adaştırat, adamды sıfattan çıkarat, hayvanlığa düşürüp, үй бүлөгүндө проблема кылат. Буларды айтам, айтпасам Кудайдын астында жооп берем. Ошондой эле, мен бул аятка токтолуудан максат, урматтуу мусулман бир туугандарым, мекендешлерим эртең кыяматта Аллах Таала сенден сурайт. Эмне үчүн ата энең ачка кыйналып жаткан кезде аларга жардам бербедиң? Эмне үчүн балдарыңа иман тарбиясын бербедиң? Эмне үчүн эже карындаштарыңды сен үйдө отургузуп, адал эмгек менен бакпастан жарым жылаңа чыгарып коюп, алардын денесин саптырдың? Буларга жооп бересиң. Бирок Сириядан сенден эч ким сурабайт. Эмнеге Сирияга барбадың? Эмнеге Сирияга башка кылып? Бул сурооду Аллах сенден сурабайт. Сенин мойнуңдагы милдеттериң бар. Аллах мойнуңа жүктөгөн колуңдан келе турган ишти жасаш бардыгыбыздын милдетибиз. Урматтуу мусулман бир туугандарым, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün iyi hadislerinde ata enege kanday sıyloo, hurmattoo jaratan Allah tabaraka ve teala kerimetli Kur'an-ı Kerim'de ve qada rabbuka la ta'budu illa iyyah ve bil validayni ihsana. Allah Taala sizlerge hüküm kılat. Allah'ın hükmü emne? Жалгыз Kudayga sıyıngandan keyin ata enege jakşılık kılуу. Ata enege jakşılık kılуу, oşolordu ahvalын surap, beti adal emgek menen tapkan akçаңdan жардам берип турганыңар. Урматтуу мусулман бир тууган, мен көрүп бүгүн сиздерди Аллах Тааланын рахматына келип, тооба кылууга, истигфар кылууга, туура эмес жолдон туура жолго түшүүгө чакырамын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бир хадисине кулак түшөңүз. Бул хадиси кудси, мааниси Алладан, сөзү пайгамбардан, Курандан кийинки турган нерсе. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам мындай дейт, Аллах Таала айтты. Ким айтыптыр? Аллах мындай дейт. Бир пайгамбарга салават. Я ибн Адам, İnneke ma da'awtani ve racawtani ghafartu laka ala ma kana mink ve la ubali. Ey adam balası, bardığız adam atan baldarımız. Hatalarımız var. Hatasını moyuna kalganlar en jakşılar. Allah Taala mындай deydi, ey adam balası, sen kaçan bana dua kılsan, menden ümit kılsan, men bardı günöңdü keçirem. Emne kılganыңa hiç köngül burbayım deydi. Kança günö kılbagın, kança adaşkan bolbogun, hiç nesege köngül burbastan bardığını keçirem deydi. Allah'ın barınızı keçirgen bolsun. Ya İbn Adam, ey adam balası, لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. Ey adam balası, eğer senin jasagan günölerin asmanga jetken bolsa, jer tolup asmanga jetken bolsa, andan keyin menden keçirim surap istigfar aytsaң, al günöleringdi de keçirem deydi Allah. Hurmatlı Müslüman bir tууган, hadisi kutsi Allah Taala mындай deydi ulandısa. Ya İbn Adam, inneke lev ataytani bi qarabil ardi hataya, thumma laqitani la tushriku bi şey'an la ataytuka bi qarabiha maghfirah. Ey adam balası, eğer jer şaarı tolgon günөө menen kelsen kıyamatta, jer şaarı tolgon günөө menen kelsen, birok maga şerik koşposton, жүрөгүңдө şirk bolboston, жалгыз Kudayga sıyınıp, birok günөөң, jer tolgon günөөң bolsa kıyamatta, şirksiz kele turgan bolsoň, bardyk günөөңdü jer tolgon keçirim menen seni kabul alam deydi Allah. Hurmatlı Müslüman bir tууган, oşonduktan Allah'ın rahmatından hiç ümit üzbeymiz. Kanday adaşkan bolboylu, bardık günölerden jaratkanga жалбарып tooba kılabız. Abu Hurayra'dan Allah razı olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisini aytkandan keyin bul ayatты Peygamberimiz okudu. Alam ya'lem ennallaha huve yakbalu tawbata an ibadih. Alam ya'lemu, alar bilbey beken bendiler. Annallah, elbette Allah, huve alallah yakbalu tawbata an ibadihi. Bendilerin tawbasını kabul kıların, bendiler bilbey beken deydi. Bardığımızın tawbamızı Allah kabul kılgan bolsun, günahlarımızı keçirgen bolsun. Jaratkan Allah Tebaraka ve Teala'dan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizni tawbaga çakırgan kezde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem күнүгө ар чогулушка отурган кезде 100 жолу 70 жолу истигфар айтып тооба кылчу экен. Урматтуу мусулман бир тууган,
Вабиса ибни Ма'бад деген сахаба, Аллах разы болсын, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға келді. Келген кезде пайғамбар келген жігітті білді де мындай деді: фақала житта тас'ал анил бирри вал исм. Сен күнөө жөнүндө жана сооп иш жөнүндө сураганы келди. Жигит пайгамбардан күнөө жөнүндө жана сооп жөнүндө сураганы келди. Фақала наам, ооба, Аллахын элчиси, мага сооп иштерди айтың, жана күнөө иштерди айтың. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деди: сенин ички дүнүйөң разы болгон нерсе бул сооп туурай. Жүрөгүң разы болгон нерсе. Жүрөгүң разы болбостон ичиңде тынчыңды алган нерсе бул күнөө иш деди. Кээ бирлерибиз молдеке муну кылсак болобу, андай кылсак болобу деген суроолорду берет. Кече суроолордун арасынан бирөө, кээ бирлер бирөөдүн башка паспорту менен иштейт, андай мындай маселе. Урматтуу мусулман бир тууган, мен көп айтып жүрөм. Кээде бул жасаган ишиң туурабы же туура эмеспи, адалбы, арамбы экенин билгиң келсе, билимдүү болуп, аалым молду болуш шарт эмес. Үйүңдө багылган мышык дагы адал арамды билет. Эгер дасторконунан эт берсең, жанында эркелеп жейт. Эгер ошол мышык дасторконунан этти өзү алса, алыска качып барып жашынып жейт. Бирөө көрбөсүн деп экиленип коркуп турасыңбы? Ал туура эмес. Эң чоң фатва жүрөгүңдөн суралсын. Жүрөгүң разы болуп, жасаган ишиңди бирөөдөн жашыргың келбестен, ички дүнүйөң разы болсо, ал жасаган ишиң туура. Бирок жүрөгүңдө экиленип, өзүң бирөөдөн жашырып качып турсаң, анда бул жасаган ишиң туура эмес. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандарым, кайсы жерде болбойлу, биз жараткан Аллахта бар ар-рақиб, Аллах көзөмөлдөөчү. Камера эмес, же башка нерсе эмес. Жараткан Аллах Таала сени дайым көзөмөлдөп турат. Аллах сени менен бирге болгонун унутпагын. Ошондуктан келиңиздер, бүгүн мен дагы бир башка темага токтолууга мажбурмун. Урматтуу мусулман бир тууган, ушул жерде отурган бардыгын көпчүлүгүн телефон менен башка менен азыр аракет кылып жатасыңар. Ушу телефон жөнүндө кече бир жерде токтолуп маселе кылдым эле. 21 кылымдын чумасы, 21 кылымдын тумоосу, калай калкка жеткен оору. Ал социалдык тармактагы байланыша турган телефондорубуз, урматтуу мусулман бир тууган, бүгүн кээде айтып, Аллах көрүп турат. Аллах сенин ар бир кыймылыңды жазат десе, аяка ким барып келиптир дейт, имансыздар, атеисттер. Бирок Аллах кереметти Куранда "Ва ма утитум минал илми илля қалила", силерге берилген илим океаннан бир тамчы да эмес, өтө аз нерсе. Бүгүн жер жүзүндөгү адам баласы жеткен илим Аллахтын берген илиминен бир океандагы тамчы да эмес. Бенденин жасаган телефондору менен, уюлдук телефондору менен 24 же 64 канча гигабайт бир өмүрдү запись кылсаң болот. Ал эми сенин сүйлөгөн сөзүң, жасаган ишиңди рақибун атибун деген эки периште жаза албайбы? Эки периште кыяматта баарыңа көрсөтө турган нерсе. Ошондон урматтуу мусулман бир тууган, мен өзүм билген нерсеге токтолоюм. Мен WhatsApp деген нерсени билем. Кыргызстанда акыркы ушул жылдарда пайда болуп калды WhatsApp. Андан башкасын силер да билесиңер, Одноклассники бар экен, Viber бар экен, дагы эмнеси бар? Агент бар экен. Бул ар бир чогулушта алек кылган нерсе. Бул көчөдөгү аракетти токтоткон нерсе. Бул адамдардын убактын өмүрүн кетирген нерсе. Бул иштерден калтырган нерсе. Бул манжаларыбызды жана нервтерибизди чарчаткан нерсе. Эмне? Телефондорубуз. Урматтуу мусулман бир тууган, бүгүнкү уюлдук телефондо байланышы ошол Одноклассник деген, же болбосо агент деген, же WhatsApp деген, Viber деген жиндиге жакын бир нерсе. Адамды жинди кыла турган нерсе. Урматтуу мусулман бир тууган, ушул нерсеге токтолуудан мурда келиңиздер, баардыгыбызга бир суроо берейин. Суроодо өзүң жооп бер, мага үнүңдү чыгарбай эле кой. Урматтуу мекендешим, бул жашоодогу биздин эң чоң капиталыбыз, эң чоң байлыгыбыз, оборот кыла турган нерсе биздин өмүрүбүз, убактыбыз. Өмүр, убакыт. Өмүр деген нерсе энеден инге деп төрөлгөндөн баштап, ох деп кыйналып, өнтоп жан бере турганга чейинки бу сенин өмүрүң. Ал минуттан, сааттан, жылдардан, айлардан турат.
Eç kim kaçan ölörün bilbeyt. Edinsan ketkende korkasın sen mağa çıktın der. Al senin edinsan oşo ömürün. Anı bir paydaga paydalanıp jatasın mı? WhatsApp koldoнгондорго birinci суроо. WhatsApp'ka, Viber'ge, Одноклассник'e, Agent'ke kança vagındı jogoytosun. Urmatlı Müslüman bir tuğan, bugün köptörün tuğulgan gün bolgon kezde. Balаңдын, ejеңдин, карындаşыңдын, apаңдын, атаңдын, атаңа жакшынакай bir sotка белек кылууга аракет кыласың. Her birin ertemenen jumuşka bara жаткан кезде эгер kvartiranda telefonun uyulduk telefonunu unutsan kayıtıp gelip alasın çurkap gelip. Jumuşunda da bir kança yolu karaysın. Bирок урматтуу Müslüman bir tuğanım hiç bir yolu başkalardan toğulgan gününe Kur'an belek kıldın mı? WhatsApp'ga köngül burgan siyahtı Kur'an'a köngül burdun mu? Telefonsuz yaşao mümkün emes ne olup kaldı? Bирок çınıgında Kur'ansız yaşao mümkün emes. Kur'an bu bizdin iki dünya baktı kılatırgan Allah'ın jönötken kitabı. WhatsApp'ga karagan siyahtı kelgen SMS'lerde okuganday yaşını alıp okuysun. Kur'an'da oşanıp okudun bile. Urmatlı Müslüman bir tuğan, kança vaktыңды oşol kolunдағы uyulduk telefon menen ötközösün. Özüңden suragın. Gelecek öte korkunçlu nerse. Barmaktarың menen kıyamat gününde özün körүүдөн uyala turgan nerseni hiç kaçan жазба. Dünyöң üçün, ahiretin üçün faydası bolbogon nerselerdi жазба köçürbö, başkalarga jönötpö. Жазуучулар ötüp ketet, жазган nerseler kabat. Keremetli Kur'an'da Yasin suresinde Allah Teala "El-yevme nahtimu ala afvahihim" kıyamattalarının ağzına mühür basavuz. "Ve teşhadu arjuluhum" alardın koldoru, butları göğülük ötü. Kolgon жазган nerselerin, baskan nersenin bari göğülük ötü turur. Oşanıktan kolun menen özün körgün kelmegen, dünyaya ahiretine faydası bolbogan nerseni жазбagın. Andan keyin sizlerden suranıç, urmatlı Müslüman bir tuğan. Ova barında telefonum var, ben bilem. 100%. Bugün telefon yok. Adam özünü başkalardan kemsintip uyat, sezip, uyalat. Bирок Kur'an bilmegenden uyalmaydı. Kur'an okuyalmagandan uyalmaydı. Urmatlı Müslüman bir tuğan, boptur telefonun menen sen başkalarga vaz nasa, ulu durmat kılığını, küçüğünü zat kılığını, bekendi süyüdü, ata-enenin ahvalını suraysın mı? SMS jönötüp. Je bolboson, kolunda uyulduk telefon menen daim bolbogon suretlerdi, bolbogon videorolikleri jönötösün mü? Kıyamatta Allah Tebarek keremetli Kur'an'da mınday deydi. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ Kıyamatlar biriyüzdün jasagan delovuz çıgat diken. وَوُضِعَ الْكِتَابُ kitepteringer çıgat. Rakip atit yazgan kitep koyular. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ Al günü günökör bendeler özünün kitabını barıp alıdan korkut. Sebep al bilet, anın delosun evneler yazılgan. Günölerin bilet, anın soğutları yok. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ Al düşün, oh ahvalıma vay olsun, bu kanday kitap eken. Kiçineni de, çoğundu da, eş derseni kaldırmastan vardığın yazıp koyuptur deyip günökör bendeler kıyamatta özünün kitabını alıdan uyalıp kalar. Eğer sen de kıyamatta uyala turgan nerse olsa жазбагın, birölörgө jönötpөгün. Urmatlı Müslüman bir tuğanım. WhatsApp, je uyulduk telefon. Kalp, жалган сөздөрү jönötösün. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman deyip korkak bolası eken, korkuşu mümkün eken. Müslüman biraz jadi boluşu mümkün eken. Bирок Müslüman жалган süylebeyt deydi. Bugün kebirlerde telefonlarını karasaňar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytpagan sözdördi, Peygamber aytpagan hadislerdi, жалган kalp nerseler jönötür. Allah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّعْ مَقَدَهُ مِنَ النَّارِ Kim maga ataylap жалган süylese, men aytpaganda aytты dese, al dozoktan özünün ordun dayardap koysun deydi. Kıyamet günde Allah Tebarek ve Teala жалганчылардын ordu dozoktun en terin yerinde. Urmatlı Müslüman bir tuğan, siz WhatsApp menen dagı uşak ayın tarkatasın. Körbögen, bilbegen, anık taktabagan nerseni jönötü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem la yadhulul cenneten nemmam beyişke uşakçı kirmeyt deydi. Uşakçı çımın siyahtı bolat eken. Çımın daim najasatты, taşlandığını Musur'da daim oşan nerseler deydi.
Ошо микробтарды алып башка жерге ташыйт. Ал эми асаларны билесиңер. Гүлдөрдөн барып эң жакшынакай балды алып, адамдарга шифа боло турган балды таркатат. Сен чымын болбогун, адамдарга ушак айың, бирөөдүн кемчилигин. Бүгүн көптөгөн мусулмандар эмне кылат? Бирөөдүн кемчилигин көргөн кезде таркатат, жакшылыгын көргөн кезде жашырат. Тескерисинче болуш керек. Колуңдагы телефонуң менен эмнелерди жөнөтөсүн, ушак айың буга көңүл бургун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан сураптыр. Ан аксар ма юдхилун нас аль-джанната. Бейишке адамдарды эң көп алып келе турган нерсе эмне? Бейишке адамдардын кирүүсүнө эң көп себеп болгон нерсе эмне? Такваллах, Алладан коркуп таквадар болуу, ва хуснул хулук, жакшы адеп ахлактуу болуу. Адеп ахлак, урматтуу мусулман биртуган, дайыма ар жыл келгенде сиздерге айтам. Биз кыргызстандык болуудан мурда бардыгыбыз мусулманбыз. Алланын кулубуз, пайгамбардын үммөтүбүз. Ошондуктан биз көчөдө жүргөн кезде башка улуттарга, башка дин өкүлдөрүнө ислам динини жүрүш-туруш менен, адеп ахлак менен даават кылуучубуз. Ар бирибиз исламдын дааватчысы, реклама кылуучусу. Сенин кыймыл аракетиңди көрүп, бирөө мына мусулмандар андай, же мусулмандар мындай дейт. Сен биринчи кыргызстандыкка сөз тийгизбейсиң, биринчи эмне кимге экен? Мусулмандарга. Андан кийин Кыргызстандын атуулу болгондон кийин кыргыздар андай, кыргызстандыктар мындай деген сөздү эч качан артыбыздан сүйлөбөш керек. Биз башкаларга шамчырак сыяктуу жолун жарытып, башкаларга жакшылык тартуулап, өзүң ээлип жок болсоң да башкаларга жылуулук жана жарыкты таркатышың керек. Урматтуу мусулман биртугандарым, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бейишке алып келе турган биринчи таква болсо, кийин адеп ахлак дейт. Дозокко эмне эң көп кирүүгө себеп болот дейт. Дозокко эң көп алып кирүүгө себеп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам аль-фаму вал фаржу дейт. Адамдардын дозокко кирүүсүнө эң көп себеп боло турган нерсе ооз менен эки санындын ортосу экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам "Ман ядман ли ма бейна лихйайхи ва ма бейна фахдайхи адману лахул жанна." Ким эки эринин мурут менен сакалдын арасын сактоого жана эки сандын арасын арамдан сактоого кепилдик берсе, ал адамдын бейишке кирүүсүнө кепилдик берем дейт Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам. Урматтуу мусулман биртуган, бүгүн эки эриниң менен эмес, ошол адамдардын сөзүн жөнөтүүдө ушуга кирет. Ушак айыңды таркатууда ушуга кирет. Бүгүн WhatsApp менен отуруп алып, Кыргызстан, Америка, Африка бардык эмени таркатса болот. Ошондон билип билбестен ар түрдүү туура эмес эмелер жөнөтпөгүлө. Бүгүн кээ бир инсандар ушу социалдык тармактар менен байланышкан эмеден пайдаланып, өзүнчө көптөгөн адашкан инсандар бар. Илим илимдүүдөн алынат. Илим өз булагынан алынат. Бүгүн тилекке каршы көптөгөн туура эмес багытта жүргөн инсандардын шайхтары, устаздары, шейхнет, интернет, WhatsApp буга келген бар нерсеге ишене бербегин. Ал кайсы булактан алынып жатат? Бир аяттын бир жагын алып, экинчи жагын таштап, ошондон урматтуу мусулман бир турган, бирөөгө бир нерсени жөнөтүүдөн мурда тактагын, анықтагын Кудайдан коркпун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн бир хадисинде жер бетинде эң түрмөгө муктаж болгон нерсе бул тил дейт. Тилди көбүрөөк камап коюш керек. Тилдин сөөгү жок, бирок 32 тиш менен тосуп койгон. Урматтуу мусулман бир турган, тилим бар деп ар нерсени айта берме. Пайгамбар мусулман ким десе, ал-муслиму ман салима ал-муслимуна бил-лисани ва ядик. Мусулмандын тилиден, колудан башкалар саламатта болсо, аман болсо ошол мусулман дейт. Тилди сактоо деген нерсе. Күндөрдүн биринде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Мадинада бир мүрзөнүн жанынан өтүп барат. Мүрзөнүн жанынан өтүп бара жатып Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бул мүрзөдө жаткан адам азапталып жатат. Экөөсү кыйналып жатат. Бирок силердин көз карашыңарда чоң күнөө эмес, балким Алланын астында дозоктун азабынан мурда мүрзөдө азапталууга себеп болгон чоң күнөө деди. Кайсы күнөө экен? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтты, алардын бирөөсү ушак жеди. Адамдардын арасынан эки элди кайраштырат эле. Эки адамды кайраштырат эле. Аялы менен күйөөсүн, досу менен досун ушак таркаткан адам дозок азабынан мурда мүрзөдө азапталып жатты. Экинчисин азапталган себебине
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem daarat sındırgan kezde sarasıdan siydiginen jaş kurgan bayt ele, sanıga tamızat ele, je elden jaşırıp siybeyt ele, oşonduktan dozokta azaptalып жатат ele. Hurmatlı dozokta değil, mürzöde dozok azabıdan murda mürzöde azaptalып жатат ele. Keyin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis mulavvisida eki öl şakçanı kurma darağından şaktı sındırdı da ekönün mürzösünün üstüne koyup koydu. Koygondan keyin bunday dedi. Bu öl şakçalar Allah'a kurgaganga çeyin tasbih aytат. Oşo tasbihinin berekesi menen Allah bu ekönün azabını жеңилдетсе deydi. Bugün bir internetten sabak alganlar ölgөнгө Kur'an okusa bolobу deydi. Kur'an okubasaң эмне kimin okuysun? Mana bu yerde şakçanın tasbisi azabın жеңилдете turgan bolsa, Allah'ın kalamı olgan zikir, istiğfar, dualar emnege жеңилдетпесин? Hurmatlı Müslüman bir tuğan negizli temamız bu emez. Temamız kolunuzдағы uyulduk telefonlar. Andan keyin bunun dağı bir kesebeti. Uşak tarqatmasaң da, jaman söz tarqatmasaң da, telefon dağı bir kesebeti, uydu adamды birbirine şektentip koyuyor. Ayağın bir nesi жазып atsa şektentip kolasın. Kimge bilen жазып atsa meni okup atsa. Özünde bir borç oturup alıp жазып atsan, ayağın senden şektentip kolasın. Atası kızıdan, kızı atasıdan, köyösü ayağlıdan, yüreğinin o jaman güven bol. İnne ba'du zan ism. Kebir güven çoğun günah değil. Oşonu kılar kılmayın. Oşonu da öyle. Vakit degen dersi. Cenab-ı Baya kapitalga gelelim. Baylığımız neyken vaktimiz, ömürümüz. Vakit degen dersi. Allah Teala arasında vaktini jakşılıkka işlettin mi, jamanlıkka işlettin mi cevap veresin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ni'meten mağbunun fihime kesiru minen nas as-sihhatu vel farag. Eki çoğun nimet baylık var. Köptögen adamlar oşo çoğun eki baylıktan faydalanmasından tekke getiretti. Bağlay bilmeyin. Kaysı dese den soğuluk jana jaştık. Boşluk. As-sihhatu vel farag den soğuluğun menen boş vaktın eken. Bana benim mekendeşlerim bu yerde köp jaştarsınlar. Jaştık Virüs boşluk, baravar günahının başlanışı. Bu formülleri bilip koyuyorlar. Jaştık, virüs boşluk, baravar günahının başlanışı. Vaktinde bir faydalı nersege işletti. Canı nerseni yüründü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kimdin bugünkü günü menen keçeye günü okşaş bolsa, al jaşodan utkuzdu deydi. Günüge bir canı nerse yürü. Canı nersege umtulgun. Günüge cumuşka arasına. Cumuştan saat 8'de 7'de uyga gelesin. Ertesi saat 8'e çeyin 13 saat 12 saat vaktin var. Ne bile getiresin? YouTube. Adına klasik. Ha? Ömrümden oynaşıp o. Bu bugünkü şu uyulduk telefonda hurmatlı Müslüman bir tuğan. Bu çoğun bir bana minbardan da çoğun rolu var. Bunu minbardagi imam şu meçittekilerge kayırlar. Biroq hazır menin söylegen sözümdü. Sen çıkıp Amerika'da da, Afrika'da da, Kırgızistan, bardık jaga jönötsen bolot. Davat kılsa bolobу eкен. Bugün dünya yüzünde 6 milyardga jakın adam uyulduk telefon götürüyor. Günüge telefondan WhatsApp arkılуу jönötülgön suretler, video rolikler, SMS'lerin sanı günüge 1 milyar SMS jönötülüyor. Biroq kançası İslam yolunda, iman yolunda? Kançası bir nasihat faydalı yolunda? Bu soru. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, keçe Kırgızistan'da bir jurnalist aytadi. Jurnalist yigittin жаңы konuşta uyum var eken, kişine tam var eken dükkanı. Жаңы konuşta benim de kişineke dükkan jön var deydi. Magazinim deydi. Keçimde kelip atçot alam deydi. Dükkanda kelip, oşol жаңы konuşta yaşagan, жаңы uyu kurup, жаңы turmuşluk kıynalıp yaşagan jigitler 17 so'mga kuksi satып aladi deydi. Jegen boya Kıtayski tamam. Rolton 17 so'mga. Biroq 20 so'mga edinse saladi deydi. 20 so'mga 2 jumurtqa aladi deydi. Telefonuna 50 so'mga edinse saladi. Keç kelip dükkandan eseptesem en köp akça edinisteden düşüyor. Kırgızistan'da en çok, dünya yüzünde en çok biznes, hiç payı ziyan görmegen, bu uyulduk telefon firmaları. Öte çok payda görüyor. Bırak hurmatlı Müslüman bir tuğan. O var. Eğer zarıl sözün olsa bana pazar gün keldi hanım,
классташың, жердешің келіп, bir көк чайды дамдап, эки нанын арасында жакшынакай сүйлөшүп бири-бириңе маселеңди айтып ал. Болбогон нерсени телефонго бар. Allah kulu veşrabu ve la tusrifu innehu la yuhibbul musrifin. Jegile, içkile, israf kılmakla Allah israf kılgandardı süybeyip dedi. İsraf degen janagınday 50 rubilge, 100 rubilge edilse salıp alıp faydasız getiriversen, azır men sizlerдің karşılarına çıkıp 100 rubildi suğa taşlasam, daha 100 rubildi köçege taşlasam, oldu eken akıl jayı demez deysinde, to'g'ri mı? Biroq o'zingga surov berchi. Ayına qancha akça edin sağa getiresiz. Oşonun qanchasını ata-enеңдин ahvalını suraysın. Bu uyulduk telefon. Ayal menen erdi ajratır. Uyulduk telefon iki düşmandı jaraştırsa olur. Uyulduk telefon kebirlerdi inatat, kebirlerdi kuvantat. Bravo. Bu jaştı da karında bugün Harıgan aksakaldın kolunda, kampirдің kolunda, jaş balдар, bardın erkektin, ayaldın, barın kolunda uşu. Kişineke ballarımızga gel, Rabbin kim desen ayta almaydı. Biroq telefonu versen, türlü oyunlarına kirip ketin. Bravo. Kimden şu ballarımızga bir faydalı nerse yönetip koyun. Andan keyin urmatlı musulman bildiğin, men WhatsApp, telefon koldanbo degenden alısmın. Koldan biroq günüge bir yarım saat, 20 minut vaktini bölüp koyup, anan kelgenine bardık SMS'de okuş şart emez. Faydalı bir nesene, to'g'ri? Telefonga bergen vaktin günüge kança veresin? 2 rekat namaz köp bolsa 4 minut vaktin var. 2 rekat namazga zerigesin. A telefonda kança saat oturasın? Ha? Hurmatlı musulman bilir, oşo telefonga bergen vaktini kel. Senden soranıç bekendeşip Allah Teala'ga berip 5 vakit namazda okuyup bardık güne özlük getiren. 5 vakit namaz senin üyündeki duş siyahtı. 5 yolu juğunsan denengde kirin kalmagan siyahtı. 5 vakit namaz bardık güne önünde duyuyor. Bayağı sahabanın hadisesinde. Andan keyin oşol WhatsApp'a telefonga arnagan vaktыңды biraz 1 minut 2 minut atana enenge telefon çalıp ahvalını surap koy. Emi dağılmarak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunday deydi. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفًا. Kim Allah'ın varlığına birliğine ahiret günde işense mimandı konaklı sıylasın deydi. Musulman ne kılatken? Mimandı konaklı sıylaydı. Biroq hazır kesek, konak bolup kesek, büyüde ev otursan, dua kılıp hoş geldin demesen, telefon menen. Sen menen söylüyorsun, telefon kılıp, biz hemen caz başlaydı. Sana kömül de vurmayın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizden لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Sizler için peygamber de en jakşı ülgü. Bizim kumirimiz peygamber, o da peygamber güreğiyle körüşse, körüşken adam kolunu almayınca peygamber kolunu takmaydı. Peygamberle körüşken adam yüzünü vurup gitmeyince peygamber onun yüzüne vurmaydı. Bizim peygamber ümmetleri için telefon keser. Atasına da karabaydı, inesine de karabaydı, köçüge çıktı. Kaçan köçüge çıkın? Sekretli sözler olsun. Jönem olsa janында oturadi. Adem ahlak var. Süйлөшө турган эме бар. Ошондуктан WhatsApp'ыбызды, telefonumuzu жакшылап колдонолу. Андан кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям адамдардын авратын аңдыбагыла дейт. Аврат бирөөдүн кемчилигин аңдыбак. Бүгүн азыр баары шпион болуп кетти. Аңды эмне кылат, ким кемчилиги? Уктап жатканын, коңуруп тартканын, башкалар. Kim bürödün avratın kemçiliğini izildese, bürödü şermende kılam dese, Allah Teala adamdı, halayık kalkın içinde, üyünde oturgan yerde şermende kıladı. Oşondan hurmatlı musulman bir turganım, WhatsApp koldanma degen söz demez, WhatsApp'ta koldanatım. Kelinizler. Uşu meni ukkan bir turganlarım, sizlerden soranır. Bugünden başlar, kolunuzdan uyulduk telefondu, arzuvagan derslere işletmeyiz. İşletsek, ata-enemizdin ahvalını suraymiz. Bir-birimizge jakşı nasihat jönötөбүз. Kur'an, ayat, hadis. Makul mu? Je dagı ketire beresizler. Kıyamatta Allah Teala'nın astına barganda uyala turgan nersени жазбайбыз. Barmaklarımızды, nervlerimizdi bunu menen oorutpayбыз. Közümüzdün nurunu uşuga ketirmeybiz. Ne kılabız inşallah? Kur'an okuyubuz. Başka bir tema, toktala turgan negizgi temalardan
урматтуу мусулман бир тууган, ар бирибиздин ата-энелерибиз үйдө алақан жайып жаратканга жалбарып бата кылып отурат. Алыста бөтөн элде Аллахым баламды асмандан жерден келген жаман кырсыктардан, жаман апаттардан сактасын деп. Энелердин дуасы мустажап. Энеңди унутпа. Арзубаган кыздарга, башкаларга салган эдин исанды апаңа салып койгул. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде улул азм болгон 5 улуу пайгамбардын бирөөсү Hazreti Musa aleyhisselam. Bilesizler kim Musa? Musa aleyhisselam күндөрдүн биринде Аллах Таалага жалбардымдай экен. Аллахым, мен бейиштеги шеригимди билгим келет. Бейиште мени менен ким болот? Уриду ан арифа рафиqi fil janna. Бейиштеги рафиqimди, бейиштеги жолдошумду, бейиште мени менен боло турган адам ким экенин билгим келет десе, Аллах Таала Муса пайгамбарга вахий кылат. Муса, астыңдан азыр өтүп барган биринчи өткөн жигит бейиште сени менен болот. Муса алейхиссалам, мен ушундай улуу пайгамбар, бул жигит мени менен кантип эле бейиште бирге болот экен деп, астынан биринчи өтүп бараткан жигиттин артынан акырын аңдып келет. Аңдып келсе, айылдын четиндеги бир үйгө кирип, ошол жерде отурган эненин бети колун жууп, колунда алып келген тамагын жетирип, бир убакытка отурат. Муса пайгамбар сыртта муну карап турат. Үйдөн чыккандан кийин чыгарда жанагы үйдө отурган каарган эне алакан жайып бата кылат. Муса пайгамбар жанына келип, бул ким десе, менин апам дейт. Менин энем дейт. Энең сага эмне деп дуа кылат? Энем дейт, бир канча жылдан бери дубасын өзгөрткөн жок дейт. Энем бир гана дуасында, Аллахым, менин уулумду, менин баламды, Имрандын баласы Муса менен бейиште бирге кылгын деп дуа кылат. Анда Муса алейхиссалам сүйүнчү бергин, Аллах Таала сенин энеңдин дуасын кабыл кылыптыр дейт. Сиздерди да ошондой бул жерде сенин кыйынчылыгың, кыйын болгонуңдан, шустрилигинен акча таап иштеп жаткан жоксуң. Ошол жерде алпештеп өстүргөн энең дайым жүрөгүндө сага дуа кылат. Сен аны унутпагын. Сенде жок дегенде айына 1-2 жолу телефон чалып акыбарын сурагын. Аталарыбыз жөнүндө урматтуу мусулман бир тууган, ата бул бейиштин эң негизги эшиги атанын ыраазылыгында. Ата разы, Аллах разы. Асмандан Иса түшүп, сага дуа кылса да атаң разы болбосо Аллах Таала дуаны кабыл кылбайт. Ата-эненин ыраазылыгы эң негизгиси. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам валидак жаннатука унар. Ата-энең сенин бейишиң эгер разы кылсаң, ата-энең сенин дозогуң эгер аларды наразы кылсаң дейт. Ата-энеңиздин акыбарын сурайбы? Урматтуу мусулман бир тууган. Бүгүн кээ бирлерин жакшы көргөн кызың, жеңикеңдеги аялың капа болуп калса, кечке чейин ишинде жакшы жүрбөй калат. Кеч келип кантип ыраазы кылам, эмне белек алып барсам, гүл апарсамбы, ошонун жүзүнө кантип күлкү тартуулайм. Кандай кылганда ушул ыраазы болот деп ойлойсуң. Бирок энеңди капа кылып келгениң бар. Энеңди телефондо каттуу урушканың бар. Энеңди кайгырткан бар. Бирок энемди кантип күлдүрөм, энемди кантип ыраазы кылам деп ойлойбузбу? Урматтуу мусулман бир туугандар, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сахабалары бизге үлгү. Аба Килаб деген сахаба. Килабтын атасы. Караң, мен көрөк жихадка байланыштырмакчымын. Килаб деген жигит Hazreti Sa'd ibn Abu Waqqas пайгамбардын тагасы, аны менен биргеликте пайгамбардын өткөндөн кийин Hazreti Умардын убагында исламды даават кылуу үчүн, жихад кылуу үчүн Иракка кетипти, Багдад. Каяка барыптыр? Багдадта жүрөт. Атасы каарыган ата Килаб, Аба Килаб, Килабтын атасы 90 жаштан өткөндөн кийин көзү көрбөй калган аксакал Hazreti Умардын жанына ыйлап келет. Аухашани Килаб, мен Килаб баламды сагындым дейт. Силерди да үйдө сагынган аталарыңар бар, энелериңер бар. Пайгамбарыбыздын экинчи халифасы Hazreti Умар аксакал эмне үчүн ыйлайсыз десе, баламды сагындым. Балаң каякта? Сa'd ibn Abu Waqqas менен Багдадка кеткен, жихадка кеткен, дааватка кеткен. Hazreti Умар адилеттүү падыша кагазды алат дагы аталардын көз жашын акканды каалабайт. Тез кат жазып, Muhammed ibn Abi Maslama деген сахабага берип, тез Иракка жетип, Килабты алып келип атасы ыйлабасын дейт. Аксакалдардын үйүн көргүм келбейт дейт. Muhammed ibn Abi Maslama Мадина шаарынан Багдадка катты алып барган кезде
Sa'd ibn Abi Waqqas Katar'daki askerde tez jettim deydi. Padişahdan buyrup geldi halifadan. Tez arada Madina Munawwaraga jetip gelip Hazreti Umar'ın yanına gelip Amiril Müminin buyrup verip siz geldim. Emne buyrup deydi. Dese atan seni sağındı. Atan iylap jatar. Başkalarının da baldarı ketken. Seni atan özgöçe jakşı göröt eken. Senin emne özgöçe ölümün var dese bunday deydi. Men töönün emçegin salkındagan muzdagan su menen juwabın. İdişke töönün sütün sağaymın. Kelip atamdı enemdi bakmayınca, ata enemnin kursağı toymayınca baldarıma süt de başka da beribeyim deydi. Atam şonu sağınsa kerek. Közü görmey kalgan 90'dan ötken kilap Hazreti Umar aytat, "Mo jigitlerge de sabak bolsun senin kılganın. Atanı suygan, atanı sıylagan sabak bularga da sabak bolsun. Bizdin közümüzce uşol jasagan işingdi bir jasaçı bir köröldü deydi. Aksakaldı üyden aldırat. Balanın kelgeni jönde malumatı yok. Hazreti Umar töön alıp kelgenden keyin kana jasaçı bizde körölü. Biz de sen siyahtı ata-enemizi sıylaylı deydi. Janagı jigit adattagıday muzdak su menen töönün jelinin emçegin juup idişke süttü sağaydı. Sağgandan keyin sağılgan süttü Hazreti Umar'a beret mına deydi. Al kezde Hazreti Umar'ın canına sağırgan közü körgögen çaldı jetelep geldi. Hazreti Umar çurkap gelip hoş geldin bana süttü içip alыңыз deydi. Koluna alıp süttü oğuzuna alıp gelip Bismillah deyip içeyim degen kezde Karıgan 90 yaşta aksakal Botodoy bozdop enenin emçekiden ajragan balada iylap başlaydı. İlagan kezde "Ma yukkike ya ba kilap, ey kilapın atası emne ilaysın" deydi. Dese jana Karıgan çalaydı. Vallahi Allah'a kasam içem ey Umar, ey Amiril Müminin bu sütten benim balamın ciddi gelip çıtar. Bu süttü benim balam çalaptır deydi. Degen kezde balası çurkap gelip atasının boynundan kucaklar çekesinden cittap ata geldim. Sağın buna geldim deydi. Hurmatlı Müslüman bir tuğan sen Peygamberin ümmetisin. Sen atanın cıtını degele bilesin mi? Atan senin cıtını bile mi? Akılkı yolu kaçan şunday cittap atanın cıtı dep. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. Bugün kebir ümmet atanın cıtı emez. Atası menen birge jürүүдөн namus kılat. Başkalardı razı kılat. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. Erjigittigin bilgin kelse al. Mekenin sağın. Senin mekenin Siriye emez. Senin mekenin Kırgızstan. Kırgızstan üçün, Kırgızstan'ın keleceği üçün emne kıldın? Mekendi suyu jönöke til menen ayta durgan nerse emez. Mekeninin keleceği üçün, mekeninin önü ösügü üçün hizmat kılıuun. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. Töö dağı, kanday çölde jürbesin, kanday jakşı jerge kelmesin, özünün çölün sağlar. Bulbul da alıp gelip altın kabaska kamasan, tikendi özün uyasın sağlar. Siler de bana Kırgızstan degen jerden kelipsizler. Özüңөрдүн mekeniңер var. Hizmatыңарды ошол жерге кылыш милдеттүүбүz. Erjigittin kim ekenini bilgin kelse, ata-enesine, tuğanlarına bolgon kusalığı deydi. Sağınamız mı? Ata-enemizdi, jerimizdi, bala çakabızdı, tuğulup esken jerimizdi. Sağını, ata-eneni sağını, tuğanını sağını, bu da erjigittin bir belgisi eken. Erjigittin dağı bilem desen, üçüncü belgisi ötkön ömürünü, ötkön vaktısına ökülü. Attik ayı, 22'ye kirip bin, atam için emne kıldım. Enem için emne kıldım. 30'a kirip mi? Ayaldı razılığınız değil mi? Ayaldı kıbla seyahtı, anın yüzüne karayım. Emne için atı eneme. Emne için 50 yaşına gelgende aran balagatka jetmeye misal dağılıp başladım. Emne için 60'a kirsem de, 45'e kirsem de atın öçkür tam ekinen kutulamadım. Erjigit, kaçan biline tiken? Erjigit, oşa ötkön vaktısına da öküne tiken. Tekke getirgen vaktımız yok mu? Televizorun canında, olmagan dastorkonun aylanasında, WhatsApp'ın, Viber'ın başkalarının aylanasında kançalagan ömrünü örüzü. Hurmatlı Müslüman bir tuğanlarım. Oşonduktan kelgile, o jerde kıynalıp, adal emgek menen tapkan akçaňardy çeke termenen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha bir hadisinde inna minez zunubi zanben la yukaffiruha salatu ve siyamun ve sadaka. Kebir günahlar var diye. Bir Peygamber salavat. Al günahını namaz okuyan menen joyulup ketpeydi eken.
Oruza tutkан menен жоюлуп кетпейт экен. Садака берсеңиз жоюлуп кетпейт экен. Ал күнөө качан жоюлат десе, "Мен бата каллан мин амал яди, бата магфурун лах." Ким ата-энемди, бала чакамды, өмүр жолдошумду адал эмгек менен багайын деп иштеп, кеш келип чарчап жатып калган кезде күнөөлөрү кечирилип жатат. Урматтуу мусулман бир тууган. Кеч иштен чарчап келип жатканында күнөөлөрүн кечирилип уктайт экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир сахаба менен көрүштү. Эң илимдүү сахаба. Колдору кабарып кеткен экен, мазол болуп. Пайгамбар айтат: "Могу колду Аллах сүйөт. Манабу колду дозок кармабайт" дейт. Силер ушул жерде иштеп жүргөнүңөр, ошо дозок кармабай турган колдоруңар бар. Аллах сүйгөн колдоруңар бар. Аллах сүйгөн, пайгамбар сүйгөн кол эмгек менен иштеп жатасыңар. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, ошондой чеке тер менен, адал эмгек менен тапкан акчаңды Аллах разы болбогон арам жолдорго иштетпе. Кечинде шаарларда бир-эки күн бойду кыргыздардын эмес, топтолуп кафенин жанында. Тиякта урматтуу мусулман бир тууган. Жакында бир кабарда уроженец Кыргызстана dedi. Кыргызстандык dedi. Ал ким болсо болсун. Бирок бардык кыргызстандык аны алат деген. Бардык кыргызстандык адамдар жаман көз карашта болот. Ийгилигиңерди уккан кезде, силердин жакшылыгыңарды уккан кезде кубанабыз, сүйүнөбүз. Мен жеке өзүм 12-микрорайондо мечитте ар жума Аллахым бөтөн элде ата-энесин, бала чакасын багам деп жүргөндөрдүн Аллах иштерине ийгилик бергин, адал рызкы бергин, рызкылар береке бергин. Аларды асмандан жерден келген апат, жаман кырсыктардан, жаман сөздөрдөн, жаман көздөрдөн сактагын деп дуа кылабыз. Ооба, бардыгыбыз. Ошондуктан бул жерде кыйналып тапкан акчаңыздарды эч качан арамга, Аллах разы болбогон жолго иштетпеңиздер. Пайгамбар айтат: "Баллигу анни ва ая." Менден бир аят болсо да жеткизгиле дейт. Мен убактымы бир саат аракет кылдым ар темага ар жерден айтууга. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, ар бирибиз уккан бир жакшы сөздү башкаларга жеткизели. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менден бир аят болсо да жеткизгиле дейт. Бир сөз болсо да жеткизгиле. О пайгамбардын үммөттөрү. Аллах табарак ва бардык калайык калкты жараткан кезде аршка мындай деп жазып коюпту: "Инна рахмати сабакат газаби." Менин рахматым газабымдан жогору турат дейт. Аллахтын рахматы газабыдан, каарынан жогору экен. Аллахтын рахматын үмүт кылайлы. Аллахтын рахматына үмүт кылып умтулайлы. Башка бир хадис кудусда Аллах мындай дейт: "Рахмати васиат кулла шей." Менин рахматым бардык нерсенен кенен дейт. Сенин күнөөңдөн да, сенин жасаган күнөөлөрүңдө Аллахтын рахматы кенен. Аллах бардык күнөөңөрдү кечирет. Урматтуу мусулман бир тууган. Инна раббака васи'ал магфира. Силерди жараткан Аллах рахматы өтө кенен дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бир сөзүн кайра кайталайм, кулагыңызга, кулаксызга туюп алыңыз. Жок дегенде ушул нерсе эсиңизде калса, бул сабактан мен өтө көңүлдүү жана разы болуп кетмекмин. Пайгамбар афдалул жихад ан южахида ар-раджул нафса. Жихадтардын эң абзели, эң жакшысы ар бир инсан өзүнүн нафсы менен жихад кылуусу дейт. Бүгүндөн баштап тамеки чексең, мен чекпеймин. Тамеки тартпаймын. Тамекиге берген акчамды апама жөнөтөм. Тамекиге берген акчамды 10 сом, 20 сом кайрымдуулук садака кылам. Наспай чексең да ошондой. Жаман кылык жорумдарынан кутуласың. Афдалул жихад, жихадтын эң абзели ар бир инсан өзүнүн нафсы менен, өзүнүн кумары менен. Ал-мужахид. Мужахид ким? Сирияга барганбы? Пайгамбар мындай: "Ал-мужахиду ман жахада нафсаху филлах." Ким Кудай жолунда өзүнүн нафсыга, өзүнүн кумарына каршы жихад кылган адам эң чоң мужахид дейт. Урматтуу мусулман бир туугандарым, мен сөзүмдү Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде бендеге шүгүр кылбаган, бендеге разы болбогон Аллах Таалага эч качан разы болбойт дейт. Азыр телефондо Равил Гайнуди хазрет менен сүйлөштүм. Равил хазретке жана Элдар хазретке, бул жердеги имамдарга, бул жердеги биздин мусулман бир туугандарга, Россиянын ушул муфтиятында иштеген инсандарга, өзүмдүн Кыргызстан мусулмандар дини башкармасында алымдар кеңешинин атынан, Кыргызстан мусулмандарынын атынан терең ыраазылыгымды билдирем. Ошондой эле силерге Кыргызстан мусулмандар дини башкармасынын муфтии
Максат Дамланын саламын жеткизем. Ошондой эле менен бирге кызмат кылып жаткан Ислам университетинде мугалимдердин саламын жеткизем. Ошондой эле урматтуу мусулман бир туугандарым, Кыргызстандагы ар бир мойнума аманат кылып жөнөткөн айткан саламдарды сизге жеткизүү менен биргеликте биздин Кыргызстан мусулмандар дини башкармасынын Москвадагы өкүлчүлүгү Бакыт мырза, Бакыттын жанында Бактыбек мырза мурда ушул өкүлчүлүктү негиздеп мусулмандардын башын бириктип кеткен Максат мырзага терең ыраазылыгымды билдирем. Жараткан Аллах Таалам улардын иштерине ийгилик берсин. Улардын жанына келип кече балдар менен жолуп 300дөн ашык балдар келип окуп жатыптыр. Аракет кылыңыздар, окуңуздар, бирге болуңуздар, биримдик болсун. Жараткан Аллах Таала баарыңыздарды асмандан жерден келген апат кырсыктардан сактасын. Жаратканга жалбарып Аллахтын үйүнө келдик. Сизе бүктүк. Алакан жай бир дуа кылабыз, сиздер амин деп турасыздар. Амин. نسألك يا رب لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفر. Жараткан Аллахым өзүнөн жалбарып тураларым, ушул 2 күндө бир да күнөө калтырбастан бардык күнөөлөрүбүздү кечиргин. Вала карбан вала хамман илля фарраж. Аллахым бир да кайгы капа калтырбастан кайгыларыбызды жоюп жок кылгын я раббал аламин, жана кубанычка айландыргын. Allahümme ec'al yevmena hayran min amsina. Allah'ım bugün günümüzü keçe günden jakşırak kılgın. Wa gadana hayran min yevmina. Erten günümüzü bugün günden daha jakşırak kılgın ya Rabbal alamin. Allahümme gfir lil mu'minina vel mu'minat vel muslimina vel muslimat. Allah'ım imanlı erkeklerden imanlı ayalların günösünü keçirgin. Musulman erkeklerden musulman ayalların günösünü keçirgin ya Rabbal alamin. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم